paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun niya bida tayo anay. Kapitan Enteng. Badaw, intaman kit di alaen ti buryas nga ipataraken ni Pilo kanya. Imbag man tay kan nakatitarak na. Ado, may timabalin na bugbugan na kananda kidi ah. Una, tado ti balang akamuti ijay turaw. Masakupan may ni pare inting ijay. Oray masakupan da, di damot makan ti balang akamuti. Saan ka di nga damot baboy ni Maribanang? Oray adda, agin na kami amapan mangala. Wen nga may pakadang paimot ah. Ang mga nod na may bagana. Oho, di damot makan ti balang akamuti kuna lang rudan. Mangala aktulatan Anday tan ti baboy to yan. Duwan, ti pa ka na maburyas. Ay, adamot laangan tarak na't aburyas. Sapay nangina ita ti baboy numalakaw. Nakamangalan iti bugbugan. Kadaramidag iti bangkay. Ay na, adda busbusisi kan balangag dit asidog. Isupay lakin nakalaang. Tadtadam iti napinaw, kaburyas pa'y laing na kita. Kamu nalakada ka na. Wen, danag mun aya. Intun sumarunong agbugbuga. Ijay tunturod tinak pangalaan iti bugbuga. Ngam ipakadam pa'y nga muna iti aking kuko ah. Kaninlat baboy, ipakada pa. Ay kitmo na. Apay, di ka mabaig. Noon ka umay iti pagkalkalyam. Kit di mo matkuko ah. Ay na, kaninlat ti baboy pagtaktakak pa'y amapan ipakada. Kitrumbang laing ah. No si kamad ka alain dati mula na. Agiliri ka may. Saan nga ron amula tinakalaan? Balang mag. Idi pa'y laugma amula da kita. Buryasa matya awit ni pari badong idilim mabas itay bigat, mare. Un maray, impataraken ni Pilo day di aburyas. Ay, adamot nga rod pa kakumikuman na nga ibugbugan ah. Un amaray, adumat dita ti mabalin nga alaan nga ibugbog. Tapno mabibiit, lao kamet iti feeds. Nanginamot ti feeds maray. Ano saklaangan ti agbugbog? Adumat ti mabalin nga alaan nga ibugbog. Adaw ti kangkong ijay talon. Adda pa'y balangag. Ngalaw, busbusay, kun balang nga aba ijay waay. Angem ti saludsod, kayat nga tati akin kukwa nga ipadawat. Iparit da kaday kat nagtubo lang mag. Wen angem adamot baboy da apakananda, mare. Kaadwan kada tayo ngamin diti kabildatan, ket adda baboy na. Sa langot yawan baboy na dito'y kabildatan, kagawad. Unsa, kwarog, makumi kumakbat ngamin ngaglakaw. Uray sak, makumi kumakmat ngagpasada iti tricycle kaw. Mabalinta mo ti agtarak ni iti sa balay. Di saan ang narigat at tarak nun. Kas kuma iti kuniho. Miyaramidan lang iti kulungan na. Sa pakanan iti ruot o dalpasan. Ayunan niya. Adda pa'y magatang akan ng tikuniho a fage. Agpaarami daktuman mat iti kulungan ti kuneho. Agtarakenak iti kuneho. Padasan taman ngagpay so kagawad. No agtaraken da iti babawi, kuniho mat kadata. Agparamit ka nga rod iti kulungan ti kuneho. Ilakaman na ka. Agbayad daktukan ka. Sige kagawad. Dua kulungan ti paramid kaw. Nanatuyang. Umaya ko mamangala iti kanan ti baboy ko ang halog. Angam inalang matay. Di mo ko na nga ipaidam mo ti ruot nga inalak iti talon niya. Ada ngamin mat baboy mi, nana.
Iso ada kami kumamot ti mangala iti ruot ti talon mi Kanan mo ti baboy mi. Malasaan taon. Ruot lang, iparit mo pa. Ruot lang agpaiso. Angam taraon mat ngarod ti baboy. Na, sao kapay lasao. Ibuat mo man kit dito kargak ta mapanakaon. Makaibubuat. No di mo maibuat, ibati mo takukwakon. Ruot mo ti talon mi. Naglalay nga mon ngay. Siyak tinang kompay, alaan. Inka nga rudan. Saan kang nagsubsubli dito talon mi ang mangala iti ruot? Nanatuyang. Imbag ta na sabat ka, tatabadong. Pakibagaman mat kan ni nanatoyang. Tasaanan ang mangala iti ngalog kan busbusi iti talon mi. Takanan mat ti baboy mi. Apay, may nangalay kay talon niya, basa. Wen tata. Adda nga min baboy mi. Kat iso lang tinamnamak nga ipakan ka dagiti baboy. Mala, tayo bagaktuking ko na, basa. Agyaman na ka, tata. Imbag pa'y kan ka, tamakaawat ka. Ang ninanatoyang. Mala, pasensya mo, ninanamatuyang. Apay, tata. Awan ka diti ruot, ijay talon nyo? Ay awan, tangkig ti talon may. Agring-ring natin Nagango amin ay naruot na. Mare, anya day ta nakasako asinusuon mo? Magduduma aruot abugbugon maray. Adda busisay, adda ngalaw ken daduma pay amabalin ngay bugbaw. Nasao kanyak ni Berta. Ano mabalin, saan ka kano nga agala ijay talon da? Takanan kano matibaboy da, maray. Na, pati ka di ruot kat maiparit itan. Saan mat ko maiparit? No saan da nga ipakan iti baboy damat, maray? Ipaidam dakidan, ultimo ruout. Dagitay ngamin awan baboy na ati pangalam iti ngalog kadabus-buse, maray. Ay, basta mapanak ijay talon, noon da nakita ka kitalaal. Ay, agririmot nga ro dagitay adamo baboy na. Ay nabay am idang agriray maray. Pinartakan ati agala iti kanan ti babaw. Ay, jakmet umanugot iti dayta akapanunutam, maray. Adang ti kulungan ti rabbit mau, kagawad. Impan kon dita sikigan ti balay mau. Alaman nga rod, kwarog. Ibagam no kaano ka amapan gumatang iti tarakdam, tagid dan ta amapan. Wain kagawad. May mayat no agiddan ta. Tapno makatawar ta. Ay, imbag ti rabbit, tanalaklak nga si kaswan. Saan akas iti baboy ang nagrigat nga si kaswan? Ado pa iti kanan na. Ang dakkel mo ti mapaglakwan da, no ilako da ti baboy da. Uwan matkit di saan ko mat ngamin amasangaw? Nagpadaan tan sige, intun bigat. Intan to gumatang iti rabbit ta. Dagasin naktuno bigat, taglugan nakiti tricycle mau. Regla daw kagawad. No makagatang ta. At damat makunan at arakin ta. Kat saan tan nga umapal, kadagiti adda baboy na. Na, nagmayat abuyaan ti panangan ti rabbit. Kasla ay ayam. Wingarog kagawad. Mano ka di tigatangam. Mga laakman iti dua pagasawaan. Ay uray sakmait. Dua pagasawaan matigatangay. Maglangay gat-gatangan iti fides. Kan iruruutan no masangaw. Oray syakmat Mangrutak lang no masangok. Igatangak mat iti pids. Wain kagawad. Basit lang matikanan ti rabbit. Isumat. Medyo dakkel mo ti kalakyan arabit Mayat dagito yan. Nay, ngangay dagita nakasako nga imot man. Atla na dagsin man. Ay, balang akamuting kahoy. Kahit impakada may taking kuka. Balang lang akamuting kahoy, masapol pa niya pakada. Ay uray Rumbang ipakadam. Numapad ka agbasak-basak, iti basakupan ti sa balay, ipakadam mo Adulamay, nagadulakit nga mumong. Kumaa, numula tinalak. Ay uray nga raw. Ay nagrigat ka laka makaawatin na ya. Sika, ti adula ti amuna. Nalaing ka sumaog. Saan nga ta makaulaw, day ta kamutay. Kanya makaulaw.
Maulaw ay amot ti babaw. Apay, taaw, tapno maulaw. Chip, anya mo tinakalaglagi pa maanagtarakan iti rabbit. Nagtarakan dagiti dadumay iti babaw. Agtarakan akmat iti rabbit, John. Ni, mayat nga agpaiso ti agtarakan iti dingwan. Ngem ti agtugtugaw latan. Apalak nga ro dagiti agtarakan na babaw. Nagrigat mat ngamin ti agtarakan iti babaw. Tagpaspasada akmat. Sa bagay, ti baboy, masapula padigusan nga inaldaw. Ti rabbit, saan? Ad-ado ti kanan ti baboy. Ti rabbit, basit. Kandakkel ti puunan, wag tarakan iti babaw. Ngam no aglako kamay, dakkel mo ti paglakwam. Husto ka, Chip. No awan ti dakkel apunan, agtarakan langan iti rabbit, puwan no manaw. No, Jack, agbidot. Kamuti mananday taimat mo, nana. Ibagam kadimanan akamutim day taw. Di ta masakupan mi tinaggapwam. Sigurado adita manan tinangalam iti kamuti. Saan mo mat ngay mula? Balang akamuti day taw. When tinaktakaw samot amin ti ipakpakan mo iti baboy mo, nana. Anya at linakaw. Aglisi ka man kid day tamagnaak. Sige, nana. Ipakan mo amin dagita kamuti abalang ka dagiti baboy mo. Kita man no dumakkel da. Umapal ka laang tadakdakkel ti baboy ko ngem ti baboy mau. Ngem awan ti tinakaw ko nga impakan ko iti baboy ko. Ngem da kayo, nana. Puro tinakaw. Maray. Anya nga ide nakakulong ataraken ni Marikwanan. Rabbit, mare. Ik-ikan na iti ruot ngayon nala na dita igid ti kalsada. Imbag man takayat na ti agtaraken iti rabay. Nagbabasit ataraken. Imbag ja adataraken na ngem tay awan. Uray ni Kwarog, adamot rabbit na. Jak kayat ti rabay ta nagbabasit. Sayang ti bannaw. Apay ko maasayang ngay. Babasit da pay ita. Ang dumakkel danto. Ngem saan adumakkel akas iti baboy. Dadakkelan dagiti baboy kaw. Dumamot ati baboy iti rabbit, marituyang. Dakkel ti puunan iti baboy. Idinto tabasit lang ti puunan iti rabbit. Ay, iso ajak kayat ti rabay. Pagbanbanugam lang. Anggam saan mo't amakabannog? Saan mo mo't apadigusen akas iti baboy? Manulang akilaw ti karni ti rabay. Nga Katawaan kit din ni Marituyang ti rabbit ni Marikwanag. Trabay akatawaan na, antay. Nagbabasit ka now. Manula ang kanumot ti kilo ti karni ti rabbit. Uray tabasit matipuunan na. Di baboy na. Adaw ti kinapa na. Tagal alalatan iti bugbugan na. Di na pa ipakada. Ay, saan na nga ipakada? Tako na naaruot laeng kanumot. Saan kanu anay mula? Ruot lang nga madamot baboy ti akin sakop iti pagalalaan na. Day takot nga rod. Ang amumatan ni nanam atuyang. No daddo makat saan nga umno tirason na. Apay nga di baboy tuyag. Aglablabutan mo tintingiwan da. Agkusay-kusay damit tayo. Ha? Apay ngay, anya tinapasama. Lima basak itay iya kulungan da. Nakita ka kas jay damit tayo. Ay, hintaban kitahan ba daong amangan no at damot ng lukaw? Ay, Anyaya tintin mo akin nanda. Jay binugbog ko abalang akamutay. Ay, ang mga nuad na makaulaw akamutay, anay laok. Kasta nga ta? Ay, sayang ti baboy ka. Ay, salbag na niya babae. Asino a babae? Jay salbag a babae Apay adi na imbaga makaulaw gayam ti kamutay ngayon nalaki ti masakupan da. Ay, jay laki di makaulaw akamuti dahi ta imbugbog mo. Naulawin ti babaw. Ay, darong ko na niya babae. Agsango ka may kini kapitan. Kaputawan ni Kapitan.
Siyak timbagana amang sango kada kayo. Ala, ibagayo man niya tinapasamak. Tapay apabasulam dito yung atao. Itinapasamak iti baboy mo, nanatuyang. Kasanaw, di na matimbagbaga ang makaulaw ti balang akamutay kagawad. Saan ko nga amo ang makaulaw ti tinakaw na? Napanangala adi na impakada, kagawad. Saan mo mat ngay mula di kamuti a balang? Uray saan ko nga imula Tamas ako, pak tinangalaam, nana. Takaw mo't lang dayjay, tadi mo mo't impakada. Saan ang maibilang atakaw? Ta saan mo mat amula? Napan ka iti masakupak, adi mo impakada. Sa maysa, anak ko mga iti basol ko. Binilin ka aya amang pakan iti kamuti iti baboy mo? Basol mo, ti saan mo apan ang ibaga ang makaulaw ti kamutay? Ala, huston. Sika nanatuyang, trespassing ti naramid mo. Ta nagbasak-basak ka iti masakupan na. Mabalin ko nga idarom iti trespassing, kagawad. Ket awan basol na iti napasamak iti baboy mo, nanatuyang. Sika ti akid daw iti pamakawan. Gapo ta trespassing ka iti masakupan na. Anya, siya ti may nagreklamaw, ta nagkuripaspas di baboy ikaw. Ita, siya ti dumawat iti pamakawan. Ayan yan, siya gayam ti nagbasaol. Ay na, nanatuyang. Madingamin ti agbasak-basak nga agala iti saan mo ako kwa. Balang man, wenno saan. Namsak ba na kaya't may mga nakablaawan ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sa balibay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jofer Anas Basit. Sound effects Junren. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sino ka? Anya tinagan mo. Sak niyon niyo, kapitan. Sapsapulak ti balay daw li tagbadong ditoy. Tapin anom ni pare ba daw? Kunya. Ulitag kunak, di kaawatan naka-anakanda. Kas lang amin saan ka anakit kita. Talaga saan? Ngamin, asawa mi pailangkin ni Loida, mismo aka-anakan ni ulitag mi abadong, kapitan. Kas jay. Umay kang around. Tay surukon ka ti balay da pare ba daw nga ulitag ba? Agyamanak, apo kapitan. Unyok kunan pare. Ulitag nakakanaw. Sapsapulan na ti balayaw. Anya, Imbagak nga agbati pa iti tersina ni kagawad ko anang. Kayat ko nga ayaban ka pa nga umuna. Tapno makitam no agpay sumit lang nga agam mo kay adwa. Ay, mahirap na. medyo basit a lalaki. Naputaw ken pangulutin ti buhok na. Ay, oo. Amam? Asawa na kano ni Lloyd Ay weng, isaw paray. Nyonyok na itataga Manila. Nimbag man tan nalagip na ditay. No kasta. Inka kita na. Mga numatagtagan na mangururay kin ka. Ay sus! Amon mo niya tigagara na. Ay, napintas gayam dito yung lugar yo, ulitag badong. Ikit to yang. Ay agyaman kami no magustuhan ditay, unyaw. Agyaman kami, unyaw. Talaga sa nakagbabawi nga imay dito Tapno agbakasyon dito yung lugar yo. Makalawasak dito No kasta, may kalaang ditay nga bakasyon iti makalawas. Kasta nga rod, ulitag badong.
Yan tangay asawak pa lang ni Loida, akanakan nyo. Ibilang kayo latamad akas ulitag kanikit. Uray no kas jay kami kini Loida. Ay, pagyamanan mi nga raw, unyaw. Sino jay lalaki akanayon ko ang makita nakatambay ti tersina ni kagawad kwa nang angkail? Kabarbaron sa mo ta makitak dito yun jay. Ay, ni unyok. Asawa ti ka anakanda pare ba daw? Umay ka no agbakasyon dito yung lugar tayo iti makalawas. Ay, kas jay. Agigyan iti balay da pare ba daw kung marito yan. Imbagman, tagbakbakasyon dalaeng. Awan trabaho da. Ang mga no naglib iti trabaho na. Kit agsublin tumatlan. Sa bagay. Kas lang amin agrup-rupa ang mga opisina. Umutangak man iti 5 kilo abagas. Kun may 1 kilo a karne ti manok maray. At dapay mo't utang ni Marito yang dito'y idinapan alawas. Di na pa'y nabayadan ka ba dong? Bayadan min tumot lang. No agapit kami iti mula may maray. Pangasim ka di maray. Tanay awan isang men. Adda ka di pa'y ditabalayo ni Unyaw ka ba dong? Ay way, nadapay maray. Di pa'y mo nagsubli di Manila. Ay isugayam Tanala ka maibos ti bagasyaw. Baring agawi din iti mabek. Tawanin din na imas at taraon nga mabalin mi ngay pasango king kuana. Apay, masapol nga min ayaan na imas at araon ti ipasango yaw. Nuan niya ti adda ay di sulatan. Kababain mo't nga raw maray. Uray ta agawid tumot langay. Kalpasan ti makalawas. Ay na. Nabsuga ka uliteg. Ikit. Naimas ti panaglutluto yo. Agyaman na ka. Unyaw. Hmm. Kaano ka nga nagsublay di Manila? Ti planok kat makalawas aklang dito yung lugar yo. Ayam nagbaliw ti planok. Makita to no ka ulitag ba dong? Makagbayagak pa dito. Ay, Sige, panawang kayo pa'y. Tainak man nagpasyar di taigid. Inak pa'y di ta tersina ni kagawad ko anang. Malanto siguro no mayak dito. Sige inakan. tuya. Kung nakilaki din no agawid daytan nga unyak. Wan nga raw. Sapay din ang mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Day talata nagis-istambay ta muna. Ay, tinasaya. Isardeng mo, ti umut-utang iti naimas sa may pasango king kuana. Agluto ka langin iti bagas ti kamutay. Nagdengdeng kamutay, iti ugot ti kamutay. Agkakaimas ti sidayin tayo. Kayat na mutay, ti agigyan di tayo. Agawid mitin tagtrabaho mitay. Nay, nabartag ka met unyaw. Bitin nga rod ti arak ngayon dadakan niya kita Hindi lang mabali na gumatang ka iti pagsangwan ta. Ship tanod ko arog. Ay kapuna, day talagayam. O sige, ta umordera kininanakwanang iti may sabuti ti arak. Nanakwanang, arak man di taoy. Kasta, Chip. Mayat. Unyaw. Madamag ko man lang. Pudno ka di nakitara iti sa bali alalaki ti asawam. Kasta rod, Chip. Iswa kayat ko nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Ngam no bilang tagsublikan yak. Awatag lata gapunta ay ayatak, Chip. Lukas na. Awam pa'y nga rod anak yu iti asawam. Dahita nga rod ti kamalik, Chip. Tanagabruda ka dagos, kalpasan ti kalay sa ame. Ayat ko lang ay sa ganahan ti masakbayan may. Yaman yan Simurot mo taniti sa bali lalaki ti asawa. Ay, kaasi ka man itunyaw. Talumot ken abulan tinapalabas. Ngam di pa'y mo't nagawid ni Unyok. Ewan nga raw. Damag ko pa'y kidain, akagurgura ka nun ni Badaw. Tasaan anagawid iti inkarina apagawidan na. Anya? Ito rigid na. Pagtintinulungan da kano ka ni Marito yan. Ay anya matay na. Amo dala nga rudan nga agparparikot ni Unyok.
Di dakitaan, no anya ti mabalinda nga itulong kan kuana. Gapo siguro ta mo da pinanawan ni Lloyda ka anakan da. Kain awan mo't anak da. Di dalakat diretso dahin nga ibaga nga agawi dahin. Noon niya laditan ter arami din dakan kuan ha. Kaasiman. Ay, talaga mabwisit ah. Sa lata mo pumanaw dito'y balay dahil tangaw nyak to yan. Wun nga raw. Anya nga tati aramiden taya. Tapno pumanaw. Ay, aguray ka man. Tagpanunot ang analahin to yan. Ay, just kiki di tayo tatao. Kuna nga may langag, bakasyon iti makalawas. Nagbayag miteng, di mo ila pumanaway. Sa nabali ko no agsapol iti trabaho na ditaw. Saan mo? Iso nga insinan ni Lloyda ka nakak. Nagsadot magayam day tatao. Day talang papakpakan muna. Ay nati ko na yaw. May sa kriminal iti lugar da day jeng ngaw Day tatipod no ko araw. Ha, iso aparikot ko. No kasano ka mapasubli iti lugar da. Ang mga numamuan da pa'y kiting at da ditoy. Kit kunain da nga ilamlamang ka ti may sa kriminal. Ay, lakit di ata tabataw. Delikado kayaw. Kriminal mo't gayam ti bisita yaw. Ay, rumbang lang nga mapapanaw kaon. Sana balik na nagsinadamot tin iti kaanak ka. Ay, sana rumbang agbayag pa dito yung lugar tayo dahi di ataaw. Ay, wala. Iswa tulungan nakman ko araw. Iti kasta, pumanaw ay dito yung lugar tayo. Anyang iti aramida agtatabataw. No ka ba ilang mabugbugin niyo? Bugbugin niyo lang. Ipaturay yaw ti uri lang hililaws. Tapno agsublin ni di lugar da. Mayat sa daytang imbaga matatabataw. Ay, si kamot gayam dayta. Unyak. Anya ti araramidam dito itiresina ni kagamat kwanang, ha? Apa ti kagawitin, ha? Kitsardaman, ha? Madamdam apay, Chip Kwarog. Sino ka kadiya talaga, ha? May sakang nga ispya? When now? Ni, saan ba ta, Chip? Agawid kayo kidin, tanay. Nabarta kayo. Saan kayo nga grunda? Maturo kayo kidin. Abaya! Tabagawidan na ka, unyak. Si kakit di tirumbang agaway. Sana, di nakabilan, Chip Kwarog. Sinasayat, agawid ka, iti lugar yaw, unyaw. Saan? Ulitag ba dong? Saan pa nga agawid? Aging gaasan ang malawlawagan ti naramid kanyak ni Chip Tanod Kwarog. Nya. Mapanak ita ili. Inak iliwliwag ti sakit tinakam ko. Ay no siyak ti sika, agawid kan. Ket di ka nagsubsubli pa ditoy. Maawatak akayat yun na pumanawak dito'y balayaw. Ngam lading itak. Sa anak a pumanaw. Aging gaasan ang malawlawagan ti amin kada kami kini Chip Kwarog. Apay pinaya banda kang Kyle. Apay tarupam. Nagkuna, akabilam ni Unyaw. Ha? Isugayam ang nagpaili ni Unyaw. Napan, iti police station ngag blatter. Anya? Iso nga umay kanto. Tasong batam ti inaramid mo ka ni Unyaw. Madanagan nak. Pipi police blatter purpose only. No nga saan? Di pa maibalod kan. Ay, saan ko mamatang Kyle? Pangasiyaw, tulungan ta kang Kyle. Ha? Noan yan tumutinaknakan mo. Apa anaramin mo ti ganun? Tugtugawak lang iti sangot ti tersina ni kagawad ko anang. Hindi may ni Chip Kwarog. Napartak. Ket nakunana, amay sakan no nga espiya. Imbaga ka saan? Ken binagak nga gawid ta nabartakain. Idi kuan, kinabil nakmatan, apo kapitan. Day talang ti may bagak. Anya? Kurag, pudno aya. Wanang Kyle. Puno day ta. Day talang. Imposible mo ta. No kasta lang tiga po na. Damagan ka unyak. Ada ka di sa bali nga mo makinaguran ni Kwarokon ka. Awan matyamok, kapitan. Day talang tinapasamak. Awanin sa bali. Apay nga. Kasta nga minti inaramid mo Kwaraw.
Kabil kalatan. Mm. Sika pa akaan nakaktin ng aramid. Kasano nga no agsubli ni Unyok ije lugar da. Kahit ibaga na akasta kay gayam ditay. Di maibabain tayo. Tapno ibagakan ka kwarog. Saan aga puta ka anakan ka? Kahit kunam akanunungak ti madi nga inaramid mo. Nukunan ni Unyak nga ipabalod na ka. Ay, awan ti maramidak. Ta nagbasol ka. Di mula kat pinanunutan, ti pakaibabain namon. Sa ka pa imit abaro. Kasano nga no adda balasang amangayatkin ka, no kasta ka. Kung amin Uncle. Anya! Ay, siya kon, timang ibagay ti amin pare. Ay, Siya kamis mau, tinang ibagakin ni Kwaraw, akabilin na, day tangaw niya. Masuro na kami nun pare. Kuna na makalawas lang ti bakasyon na. Ang maging gayta, di pa mo lang pumanaw. ha! Uray kumaano, tumulong ka na kami, iti trabaho. Ang saan, Mike? Anya! Na. Ay, ako ka. No panunutag ka na imbag. Kat parikot mat gayam, da pare ba dong kan marituyang daytaw. Ang mapay ngay. Taim paso bumutin ti bagim kwarog. Pagbababoyak kitang tinaramid ko, Uncle. Tulungan da ko, ma. Salbakit di. Si kamit pare ba daw? Ah, No kastagayam, adi mo kaya ti panagyan ni Unyok iti balayaw. Di kinasaritay la kuma iti nasaya tagawi din. Sana masapol ka da pa ila sugsugam amang danugin ko na. Wano mang kabilkin ko na. Damagak man kan ka Unyok. Police blatter purpose only ti kayat mo. Wano ada pa sa bali purpose na. Para ka ni kwarog. Police blatter purpose only, Kapitan. Urlit! Sige. Anya pa Unyok. Dawatag, abayadan na tinagastos ko, iti agas ko. Iti kasta, agawid ako ni di lugar may, Kapitan. Anya matim ako ng kwarog. Ay, wanang kail. Mayatak, tapno maariglon ti amin. Very good. Makapasuron ti aramid jo. Basol da ito ni tata batang, Uncle. awanan ni Unyok di tabalayaw, marituyang. Nagawi din ijay lugar da maray. Nasaya at mag. Kaya't yu gayam apapanawon. Ngam di yu lakat imbagakan kwa na. Agarami kayo pa'y lang iti pakasarsaritaan yaw. Agbabawi ka may maray. Ngam nalpasin ti amay. Ay, ada inutang kanyak ni Kwarog a 5,000. Ibagam man kit day kan ni Badong Mau, ta ibaga na kan ni Kwarog. No asino kadakwa dati agbayad. Wan maray, di kagdanag ta ibagak ti imbagam. Tiamok, inted na kan ni Unyok dayjay nga inutang na, maray. Ay, may samot dayjay akwarog adin ammo ti pagluglugaran na. Ay, isukit din tinairubaw. Naroon ba nang? Tinasaya at bagbagaam ni Kwarog. Tapno saan basta makibibiyang iti anyaman aparikot da pari badong. Loko kit di mat aday ta. Ay, ang mga numaulit tumanan ay narigatan. Talaga mat. Apay nalaka ayaday ta. Ay, wanggayam. Imay ni Kwarog itay. Si kakano pa lang dagbayan iti 5,000 ang nautang na ni Marikwanang. Ha! Takasapulan da kano. Siyak pa tagbayan! Binayad ako ni Marikwan ang iti utang makwaraw. Agyaman na kang Kyle. Talaga ngamin ngawang kwarta kita. Awan lat maitad mo kanyak ita. Nga uray kagudwa lang. Pasensya na kayo nga talaga ng Kyle. Namabalain. Ibagayo kinitata ba daw? Isutimang bahad iti kagudwa. Dahil sumati ng ibaga, bugbugak ni Unyaw. Unang Kyle. Imbaga ni tata ba daw nga may isang kanwa kriminal ni Unyaw. Dakas ti agsasao iti saan apud no paray. Pag-asim ta, agpudno ka. Sige pare. Ipudno kon ti agpaisaw. Kung kunaklang da dyan, hindi ko araw, gamay sa kriminal nun niya, pare. Kinapudno na, kit saan?
Naa. Ti kayat mo asawan. Inrubom nga rod ni Kwarog aka anak. Kinayat na mga min paray. Ang nupay kasta. Ay, pakawanan na ko maparay. Hikaret, jakton ulitan pa, tikas dyan ngayon naramid ka. Ay, rumbang laang. Tadi kay kat mga babain. Kasla awang pampanunot yun. Apay, inyalis mo ti utek mo. Di tayan ti kukuti sakam. Si kamot paray. Saan mo't Di ka man umisem-isem pala dita. Talaga nga agburburak ti darak iti ayan ti takyag ko. Oh, ala. Dua kayo kan ni Kwarog nga agbayad iti utang yo kanyak. Hindi. Ay, uwan paray. Hindi. Di ka agdanag, tulong ako ni Kwarab. Tapno awanan tiriray. Ay, nasayaat. Hey, leksyon ka na kayo na ito. Tapno agnakam kayo. Ay natatapadong ken Kwarog. Gusto ni Kapitan. Madi tinaramid ko. Ala, sapay ko ma. Tadi yun ulitan pa itikas iti inaramid ko. Ala sigay. Dinon tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlig. Ken iti direksyon. Virgie Pukley. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo. The MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman ka na itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpintas betan. Napo daw ti balasa nga ada iya tersinan ni kagawad ko anang. Ay, artistahin ako na da iti Tagalog. Ni Maya Dayjay. Kaanakan ka no ni Marikwanang. Ayan! Ay, jaklaim pagarop nga dagayam na pintas akaanakan na. Iso kanupay lang tagbantay ka naglako iti tersena ni Marikwanang. Kabayatan ti kaawan na iti makabulan. Ay, adulaki di ababaraw ti mapangumatang iti tersina ni kagawad ko nang. Gaputan na pintas ti sales lady na. Na, sa ka umisam-isam inteng. Kasla ada plan-planwam. Amam, kurso na dakday abalasan para ka ni Kwarog. Anya? Anya itayan tinagan mo, basang? Siyak ni Maya, Kapitan. Maya? Nagmaya tinanagan. Maibagay iti kinapintas mo, Maya. Kasta ka di? Agyaman na, Kapitan. Gumatangak man iti masabuti nga arak. Ken dilata apulutan. Mabit lang, Kapitan. Atoy, Kapitan. Agyaman na ka. Aginom kami ngamin dito'y kani Kwarog. Kwarog! Umay katag siya ta! Ay, katuan matangkay. Day talaga ayam. Kwarog. Apa yang kal? Nakitam ka dito napintas abalasan nga aglaklako dito tersinan ni kagawat ko nang. Padasa man nga arman. Uncle mate. Kunak noan niya itayan ti arasas mao. Tinasayaat. Agin dadawat ka man iti baso no agin bubulod ka. Tapno pamrayam amakyam amukin ko na. Kunam nga adala mapan mo gatangan. Ang nagbayag kamat inteng. Ikinaduak nga bin ni Kwarog. Barang makita na ni Maya. Ay, uray man makita ni Kwarog dayjay abalasang. No di namat ammo ti agaram. Mataktekan akon ka ni Kwarog akaan ka. Tadi mo lamang as asawan.
Si kakit din ti mataktakan, no di mat mataktakan ni Kwarog. Madandanagan nakpayan kan ni Kwaro ka. Ay, na. Na, Ha? agat arak ka, inteng. Ay, Nala, mangrabi ikamutan. Itayak pa'y analpas anangan. Mabisinak ngaminan ang mangururay kan ka, iso anangan akon. pasensya ka lang ko man kaya ko ngamin ang makaasawa ni Kwaraw. Isungar aramay dak kitumulaw. Di nan tumot ngamin amuti agaram di luko aka anaka. Nakita mo ni Maya, Kwaraw. Anyat makunam. Napintas anya. Kuanggal. Napintas unay ni Maya. Mabaina. Anya? Mabaina ka talaga. Nimbag no kayat nakdayjay. Kasano nga ron ama amwam. No di nakakayat wano kayat na ka. No di mo matpadasan nga arman. Oh. Da kayat. Na. Ibaganan to pa'y nga graramana. Yay. Adaman-damaga Kwaraw. Anya day ta? Adamat lakade planom ang mga sawa wano awan. Sungbat. Diyan kilibak. Damot planaw. Ang Anya. Anya. basta. Basta. Makaamo kan. No di mo kaya ti mga sawa di siya kon. Saan gayam? Mga sawa ka lang to. Sardaman, inteng. Ingkamad gumatang itinatang nga ilutok asidaan ta. Ala. Pakbet nga ron ti ilutom. Hmm. Tarong, parya, sitaw, karabasa, kan aramang. Oh. Kat syempre, gumatang kamatan iti kagudwa kilo a karnit baboy. Una, ariglado. Mapanakaro din. Agsubli ka adagos tasya kung ti mangiluto, iti isang pot mo alutwag asidaan ta. Maya. Ada kanu ipundo kan kane Kwaraw. Anya? Awar ka di pa ipundo na. Maya. Awan mo at kapitan. Mga no din na pa imbuksilan ti ayat na, pare. Ayat na, kunayo? Nagkapuyan ni Kwarog. No di na pa impudno ti ayat na kan ka Maya. Anya? Saan ko apaglastog? Ni Kwarog. Kinasing pat ken nagagat. Ala, ni kapitan. Anya, kursunada ni Kapitan Daiji Amaya para kindi Kwaraw. Kasta nga raw to yan. Ay, poya. Sa bagay, panagkunak. Agpadadan kindi Kwaraw nga addaanan iti husto atawan. Kan nakaturpos sa kanupayan iti kurso na. Wain, kinapudno na. Urayin na kanulang ti resulta ti board exam na. Oh, di nasaya at no pagasawaan ni Kapitan Dakwaro kan Maya. Ay na, no para mo't kanyak tuyang. Saan nga agbagay da kwaraw kin Maya? Pagkunamot ngay. Una, napintas ni Maya no maidilig kin ni kwaraw kakanakan ni Parintay. Anya ti amom ngay, no kayat lakit din ni Maya ni Kwaraw. Ay awal na ti amo kon tuyang. Agiraraman mo't ni Parintay. Ayan ti impagatang ko kan kainteng. Apay nga itakalaan. Urayak ti impagatang ko, tagluto ako man. Agam itakala nga sumangpag. Ayan na agpasuti ginatang ko. Nunan matan, nunan. Nagkunangamin nga agbartak ka. Salbag ka. Nalipatak sa matan nga. Inala iti nang ibatak. Sa dinaw. Tersinunik.
kagawad ko nan. Tay suti na ginuman may. Kaduak de pare badung. No kasta. Dayjay manen amaya tinapan mo ginagara. Mga no si kamot gusto kan ni Maya. Sasawamot. Ay, Day nakspay sublian dagiti pangpakbut na ginatangkaw. darasam! Katnay! Mabisina kon! Salbag ka! Doon damit lang plano ang mga sawa ko araw. Ibagam ti panagayat mo kan ni Maya. Tapno di na kakit unaan ti sa balay. Oh. Anya nga iti aramido kangkal. Armam makaasawa ka nga ron, no, di ka agarip, ay luko. Kuha nga minangkal. Anya man nanday ka? Di ka man nagkapoy-kapoy. Kandi mo patpatyan, ti isursuro ni pare Badang. Apay aya. No ko na tinukmaan na kano editi ararman na. Di ararman na ni Tuyang, oh. Di mo tutula din. Tinukmaan na idini nanatuyang. Kano? Di mo panpansinin day ta. Awan kas iti alam iti legal apamayan apanagaram. Aramidim ti bagak. Tapno saan ka amabaakan di ta unag ti pantalon mo? Nagbakak lang aruday. Anya ti bagang, Chief Warog. Apo niya ako anya itayin tayo kunak nga ibagak. Apay, anya ti napasama kiti barukong mo. Apay nga aputa. Ay, kwa. Pagpagak pa nga umuna ti barukong ka. Corny kamat manong kwaro. Pangasim ading, hindi na ko makatawaan. Seryoso ak iti bagakan ka. Anya nga min aya dayta. Kuha nga min. Agayatakan ka ading. Anya? Ni. Ala, agtigigargar ka man talamang ibagbaga. Adda ka di namnama ka ading. Apay ngay. Agpigargarak matay. Kwa. O sige, panunutag pa yan na imbag. Ala, agawid ka, tamalamlamin kan samot. Narigat na gurigor ka, gapula kanya. Apay adda aya sakit mo malaria, kwaraw. Awan mo ti amaw kang kang. Kumusta nga? Naibagamat lang ang ti panagayat mo ka ni Maya. Jaksan itulaw. Ha? Ang mga nudakas mo ti pasimuda ag ti panagpigargar kaw. Anang ibagakan kwa na iti ayat kaw. Mapat. Pati kayo ti dayta. Alaki di. Tapno makaasawa kan. Agarap ka. Sa bagay, madlaw ko akas lakonsen ni Maya kanya kang kail. Oh, mitlagayam. Ikarkararag mo. Tapno maigasat mo ni Maya kurag. Iso ti babaya kursunada ket aparaken ka. Kasla madlaw ko kita damo ti simpatyam kini kwarag Maya. Apay ka di, tatabadong. Wala, tay ka pa yada magada magkanyak iti maipapan kini kwarag. Agar-aram ngamin kanyak ni Kwarog. Kasla kayat ko mati makiasawa di ti lugaryo, a barangay Kabildatan, tatabadong. Panagkita-kit, kasla mayat tilang ama. Kaawahatan nga danam naman ni Kwarog no kasta. Bagay kami kadimat lang ka ni Kwarog na bilang tatabadong. No siyak lang nga maysa. Napilangay no bumirok ka niti sa balay, Maya. Anya? Ni Kwarog akanakan ni parinteng. Kit ada sakit na makaalis. Ay, jak lang paggarop tata. Isu ano di mo kaya timakaran. Sumapol ka niti sa baling ayatem. Ay, agyaman na kayong bagam ti kasta, tatabadong. Anya, imbagam nga dasakit ni Kwarog ang makaakar. Kung kunak lang dayjay. Yung saan napod na nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Ay sos ba daw, agar-aramid ka manen iti pangguraan dakin ka. Ala,
Ingkakin ni Maya. Ibabawin timbagam. Ay, kitadamag kingkwanan numamatay uno saan? Ay sos, mamati dayjay. Nga main, laklakayan kan anang ibagakan kwa na itikasta. Ito, mano niya teramitin ni parenteng? Tila pa kibibiyangam. Maya, kumusta nga iti sasadot di tapusaw? Adda kadimot lang namnamat. Dirit saan ka, Kwarog? Awan marik nakapanagayat kan ka. Ha? Saan siguro adda ti para iti tunggal maysa? Ay, nagsakitan na danggan. Anay, pusaw, naut-utlaw, nay. Lading ito, Kwarog. Anay! Basol yun sa ito yung kail. Ha? Apa yan? Apa abasol ko ako kunam dito? Ay, Ipilit yung mat ngamin nga ramak ni Maya. na, Nabasta daklagat nga raw di. Dakla ko manimbagbaga ti ayat ko kinkwana. agore ka. What's the happening? Kit ko naman. Nadlaw mo ididamaw nga anda concern na kun ka. Oh. Dakla ko maninararam. Yay. Mapayak mo't lagayam. Maya, gumatangak man iti sabon kan toothpaste no adda. Adda kapitana. Adtoy. Ay, agyaman nak balasag ko. Adtoy matibayad ko. Nana, mabaling ka diti agdamag? Anya. Anya nga minti sakit ni Manong Kwarog. Damagag laang Sakit na. Nay, awan mati amok asakit ni Kwarog. Imay nga min ditoy ni Tata Badong. Kat imbaga na kanya nga adda kano sakit ni Manong Kwarog ang makaakar. Anya! Oops. Jak malapdan ti bagikan kararwak pare. Iso nga inasitgan ka unay. Nay, apa ngay pare? Kasla kumilaw mo tindag iti matam kanya. Ha? Talaga? Ha? No kikilawan ka lakuma. Ay sus, nabayag akinilaw kan. Yay. Kit magiling ka iti husto iti bitukak. Salbag ka kit di iti 1/4. Parinteng? Nagkuna. Mapanupad padaksan ni Kwarog ka ni Maya. No di ka kit loko-loko ataw. Ibagam kit dain nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Nugod Pilipino. Makitam day tanga imbong at inaramid mao. Kasta unay laki din na pungtot kanya ni parinteng. Kat siyempre tadi na dahil mo ti plano na may papan kada Kwarog kan Maya. Kit santo mo lang agbagay da kwaro kin Maya. Ay makamo ka man langan. Awan lati di mo pa kibibiyangan. Napintas ni Maya. Madlaw ko pa ikit adda mabalinda iti biyag. Nalinis dagiti kukuna. Nagatid daw. Ita, niki din kwarog akanakan ni parenteng ti pakiasawa na. Ay kasilaing dadya balasang iti sidong ni kwarog. Tigonam kit day. Adda apal mo kin ni Kwarog. Apay, kapin anong ayan ni Maya. Takas takit din ti bagbagam kin ni Kwarog. Isumot lagaya makas diti sa ukanyak ni Maya. Ta siguraw, namati iti imbaga day di atata ba daw? Ay, pagbalinan dakit din nga da sakit na makaakar. Nasakit matinakam ko iti inaramid na kaanakan. So ano anya ti kunam di idarom mo ni pare ba daw? Ha? Mabalin mo nga idarom. Tapag multaan tayo man. Tadi kahit agrawam da jay atao. Ay, wanan niya. Saan nga ang angaw day dyan inaramid na? Di kay lamabain ka ni Maya nga agdindin na rum kayo. Gapukan kwa na. Ah, Ibagam ka ni Kwarog.
Tamapan na ibagakan ni Maya asaan apod nung nga adda sakit na ang makaakar. Ay makapasuron ti aramid na dya apari badong. Amo yun ang aruden akas dyan ni Pari Badong. Ang tutupan nyo pa'y laang. Una, tapno agnakan. Nangag ko nga idarom nakakano ni Kwarog. Anya nga itaramidam badong. Ha? Aya. Sakbay nga idarom kun multaan da ka. Makiariglukan. Anya ti aramiday? O di mapan ka ayan ni Kwarog. Dumawat ka iti pamakawan ng runa ken ni Kapitan. Tapno di nakadusaan. Ay, winto yan. Sige, aramiday timbagan. Ay, tiniliwan dagiti pulis ni Maya. Ay, jaklaim pagarup kagawad ko nang. Ibaga kun tipod no. May isang illegal recruiter ni Maya. Imay diti lugar tayaw, takayat na nga itarayan ti basol na. Ngam, nagsasaritaan may kadagiti dadakkel na. Anasaysaya at langan sumukaw kadagiti pulis. Ay, wala. Nasaysaya atin ang maibalawd. Taan nataltal gati kasasaad na. Ay, anya nga tiyam mo tayo. No, adamang dangran kan ko na. Di nakarkaraw. Dayta nga road, Kapitan. Ay, isumot talaga mga pigpigar-gerak edi anang ibaga iti ayat kaw. Ajak mo tiga puna. Tagayam, kas di ti aramid ni Maya. Naimbag tajak na ilawaan. Ay, uwan nga rin. Jak impagarup akas jay gayam. Sapay nagpintas mo. Ay, Naimbag tanda kayo ditoy, paray. Kwarag. Kumusta ka pare? Alay ko maday ito'y agundaway. Ti dumawat ka na kayo, kinikwaraw, iti pamakawan niyaw. Maday, agpaiso ti naramid ka, kwaraw. Paray. Ada iya madi nga inaramid mo. Mayat ka dia. Husto ti inaramid mo. kagdanag tataba daw. Awan pa kan anwam kada kamay. Nay, nakaskas daw nga ron nukas ta. Ay, agyaman na ka, paray. Kwaraw. Ay, da kami ti agyaman kan ka paray. Taga po iti inaramid mo. Saan ang nailawan ni Kwaro ni Maya? May sagayam wanted. Wanted? Wanted ni Maya, paray. Katwin. Tiniliwan adag iti pulis. Ay na, Kapitan! Narigat ngamin kagdardarasudos numansan. Hala sige! Dinan tinagdibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nestasyon. Ayaman ka rin, iting kay panagdangan.